салом ва хуш омадед бинандагони азиз ба барномаи ахбори озодӣ ки навгониҳои тоҷикистону ҷаҳонро фаро мегирад. имрӯз 14 октябр аст ва ин мавзӯъҳоро пешниҳоди шумо хоҳем кард. дар нишасти байналмилалии миср бо талошҳои 4 кишвар ва тарҳи пешниҳодии Доналд Трамп созиши оташбас дар Ғазза имзо шуд. аз ҳамаи шумо сипосгузорам. ин рӯзи бузургест барои ҷаҳон. ин рӯзи бузургест барои ховари миёна. дарди бадро давои баъд акнун шаҳрвандони Тоҷикистон барои дуохониву ҷимбарорӣ ба берун аз кишвар мераванд. ва ҳамчунин дар бораи ошхонаи дар Қирғизистон мегӯем ки таомҳои тоҷикиро пешниҳод ва фарҳангҳои кишварҳои Осиёи марказиро муттаҳид мекунад. аз нигоҳи мо ғизо дар Осиёи марказӣ на ҳама вақт танҳо барои пур кардани шикам аст. аммо дар оғоз аз як мавзӯи дигар мегӯем. корманди комиссарияти ҳарбии ноҳияи Восе ки дар як садамаи пурқурбонӣ айбдор мешуд, бар асари ҷароҳати бардоштааш дар бемористон вафот кардааст. Наҷибулло Рустамзодаи 33 сола рӯзи 22 сентябри имсол 3 узви хонаводаи як даъватшавандаро ба мошинаш савор ва бо суръати баланд ҳаракат карда ба мошини самти муқобил бархӯрда буд. дар ин садама 3 нафар дар ҷои ҳодиса ҳалок гашта, Рустамзода бо мусофирон ҷароҳат бардоштанд. ин садама бори дигар баҳси бо зур ва фишор ҷалб кардани ҷавонон ба артишро ба миён овард. тафсилот дар гузориши ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ. бале шаҳло, Наҷибулло Рустамзода корманди комиссарияти ҳарбии ноҳияи Восе ки дар садамаи бо ширкати ӯ 3 кас кушта шуда буд, дар бемористон ҷон додааст. садама рӯзи 22 сентябр замоне рух дода буд ки ӯ савори Toyota Camry ба мошини самти муқобил бархӯрда буд. вазорат корҳои дохилӣ садамаро иштибоҳи ӯ номида буд. ду манбаи радиои Озодӣ гуфтанд ки дар ин садама ҷигару сар ва чанд ҷои дигари бадани Рустамзодаи 33 сола сахт осеб дида буд ва пас аз 3 ҷарроҳӣ ба ҳуш наомада ва рӯзи 8 октябр даргузашт. ӯро дар зодгоҳаш дар шаҳри Кӯлоб ба хок супурданд. ҳамсуҳбатони радиои Озодӣ гуфтанд ки корманди комиссарияти ҳарбӣ он рӯз ба хонаи Мирзо Ҳусайн Нуриддинов, сокини деҳаи Заҳматободи ҷамоати рӯдакии Восе рафта, аз ин мард хостааст ки писарашро барои рафтан ба артиш ҳозир кунад. писари ин мард ки аллакай барои рафтан ба хидмат аз ташхиси тиббӣ гузашта будааст, он замон дар суғд будааст. ба гуфтаи ҳамсуҳбатони радиои Озодӣ, Рустамзода падар ва келини ин хонаводаро ба хотири фишор ба ин ҷавонро зудтар пайдо кардан мехостааст бо худ ба комиссарияти ҳарбӣ биёрад, вале ҳангоми бо суръати баланд рондан ба садама дучор мешавад. дар ин садама 3 нафари савори мошини Opel кушта ва Рустамзода бо мусофирони мошинаш аз ҷумла падару келини ҷавони даъватшаванда ҷароҳати гуногун мепардоранд. пулис бе зикри мансаби Рустамзода гуфта буд ки ӯ бо суръати баланд мошин ронда сабаби ин садама шудааст. тафтиши парвандаи ин садама пас аз марги ӯ қатъ шудааст. дар Тоҷикистон даъвати ҷавонон ба артиш идома дорад. бархе аз сокинон шикоят мекунанд ки дар аксар маврид мақомот аз роҳи зур ё аблава ҷавононро ба артиш мебаранд. садамаҳои нақлиётӣ низ дар Тоҷикистон афзоиш ёфтааст ки аксаран сабабҳояшон бо суръати баланд ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ гуфта мешаванд. бар асоси омори расмӣ рӯзе то 3 нафар дар роҳҳои Тоҷикистон дар садамаҳо кушта мешаванд. роҳи вуруди кӯмакҳои башарӣ ба шаҳрдӯстона ба Ғазза ки 2 соли даргири ҷанг буд боз шудааст. рӯзи гузашта Доналд Трамп бо раҳбарони Мисру Қатар ва Туркия созишномаи оташбас миёни Ҳамос ва Исроилро имзо карданд. раиси ҷумҳури Амрико гуфт ки ховари миёна ба марҳилаи комилан дигаре ворид шуда, акнун ин минтақа орому дар сулҳ зиндагӣ хоҳад кард. ҳамкорам Хиромон Бақозода гузориш медиҳад. фи тайи сафҳати ссираъ вал айши биаман. Дональд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, бо раҳбарони Миср, Қатар ва Туркия дар Шарму Шайх созишномаи оташбас дар навори Ғаззаро имзо карданд. созиши сулҳ миёни Исроил ва Ҳамос, гурӯҳе ки Амрико ва Иттиҳоди Аврупо онро террористӣ мехонанд, бо талошҳои 4 кишвар ва тарҳи пешниҳодии Дональд Трамп ба даст омад. дар ин нишаст намояндагони Ҳамос ва Исроил иштирок надоштанд. Доналд Трамп дар Шарму Шайхи Миср гуфт ки ҷанги 2 сола дар Ғазза поён ёфт ва ховари миёна ором шуд. аз ҳамаи шумо сипосгузорам. ин рӯзи бузургест барои ҷаҳон. ин рӯзи бузургест барои ховари миёна.
ҳамос 20 гаравгони зиндаи исроилиро раҳо кард ва ваъда дод ки пайкари 28 тани дигарро ба наздиконаш месупорад. исроил наздик ба 2000 зиндонии фаластиниро раҳо кард ва артишашро аз ғазза ақибтар бурд. дар марҳилаи дуюм бояд ҳамос бесилоҳ шавад ва назорати ғазза ба дӯши як гурӯҳи байналмилалӣ супурда шавад. исроил ҳам иҷоза додааст ки кӯмакҳои бештари башардӯстона ба ғазза интиқол дода шавад. ин ҳам манзарае аз ғазза пас аз 2 соли ҷанг аст ки ба харобазор табдил ёфтааст. мардуми ғазза дар ҷустуҷӯи сарпаноҳ ва пайдо кардани ғизо ҳастанд ки ҳоло кишвару созмонҳои байналмилалӣ ба ин борика интиқол медиҳанд. бар асари ҳамлаҳои Исроил беш аз 67 000 нафар дар ғазза кушта шудааст. исроил пас аз он ба ин минтақа ҳамла кард ки ҳамос рӯзи 7 октябри соли 2023 ба ин кишвар ворид шуда 1200 нафарро кушт ва 250 нафарро гаравгон гирифт. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. раиси думаи давлатӣ Вячеслав Володин гуфт ки дар давоми 8 моҳи имсол барои вайрон кардани қонунҳои муҳоҷират 35 000 шаҳрванди хориҷӣ аз хоки Русия ихроҷ карда шуд. ба гуфтаи ӯ дар феҳристи афроди таҳти назорати Вазорати корҳои дохилӣ то 1 сентябри имсол исми 770 000 муҳоҷире қарор дошт ки қонуни муҳоҷиратро вайрон карданд ва 3/1 онҳоро занону кӯдакон ташкил медиҳанд. ин афрод бояд аз кишвар ихроҷ шаванд, навиштааст Володин дар саҳифааш дар шабакаи Макс. Володин афзудааст, онҳое ки мақоми худро қонунӣ накарданд бояд пеш аз он ки Русияро тарк намоянд ба мақомот хабар диҳанд ки дар кадом рӯз бо кадом роҳ ва ба кадом кишвар сафар мекунанд. ӯ гуфтааст, агар чунин нашуд муҳоҷирро зӯран баъди ситонидани ҷарима ва бо муҳри ихроҷ ба муҳлати 5 соли баъдӣ аз хоки кишвар берун мекунанд. раиси парлумони Русия ҳамчунин гуфтааст ки чораҳои ҷоришуда барои ба танзим даровардани соҳаи муҳоҷират дар ин кишвар мусоидат мекунад. Русия дар давоми 2 соли охир даҳо қонуни маҳдудкунандаи ҳузури муҳоҷирони кориро қабул кард ва дар амри иҷрои ин муқаррарот бо ҳар роҳ бисёр вақт аз роҳи зур ва фишору таҳқир даҳҳо ҳазор хориҷиҳоро аз хоки ин кишвар ихроҷ намуд. дар миёни онҳо ҳазорон шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам мебошанд ки дар Русия кору даромади худро таъмин мекарданд. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. дар пайи шадидтар шудани муҷозот барои фолбинҳо дар Тоҷикистон, муштариён барои мулоқот бо ҷодугарону ҷинбаророн ба хориҷа рӯ оварданд. ба ин раванд хабаргузории Азия Плюс таваҷҷӯҳ кардааст. рӯзноманигорон дар шабакаҳои иҷтимоӣ навориро мушоҳида намуданд. дар он зане ба қабули Иқбол Солиев рафтааст ки худро дуохону ҷинбарор унвон медиҳад. дар Тоҷикистон ҳастед? از کجا؟ از دوشنبه؟ از شما فقط اخلاص لازم است. شفا را خدا می دهد. اخلاص کسانی که دست بزنید. یادآور می‌شوم که از سال جاری در تاجیکستان برای جادوگری از 6 تا 7.5 هزار سومانی و برای مشتریان فولبین ها از 3700 تا 4.5 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. اگر فولبین را بار دوم دستگیر کنند او را جریمه به اندازه از 1500 تا 2000 نشان دهنده برای حساب ها یا محرومیت از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال انتظار است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیم ساله اول سال جاری در کشور 495 حادثه جادوگری و فولبینی آشکار شده است.
حالا میرویم به قرقیزستان که در بیشکک آشخانه هست طعام‌های ملی تاجیکی را به مشتریان پیشنهاد میکند. در اینجا همچنین مرکزی کودکجوی دارد که نمونه‌های فرهنگی تمام آسیای مرکزی را متحد می نماید. مؤسس این طرح‌ها روزنامه‌نگار و ایجادکار تاجیک دیانا رحمانова می باشد. او از سال 2010 در قرقیزستان زندگی و حالا ساکنان بیشکک را با قروتاب و فرهنگ و هنر تاجیکی آشنا می کند. خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمیا کامیلا ولی و در این باره گزارش تهیه نموده است که همراه می‌بینیم. مهم آن است که طبق چوبین خشک و بی‌جغ باشد، میگوید دیانا رحمانова، مؤسس یگانه قهوه‌خانه بیشکک که طعام‌های فارس و تاجیک را پیشکش میکند. حالا او چگونه آماده کردن قروتاب، یک طعام مشهور تاجیکی را نشان میدهد. در طبق چوبی نان فطیر را میده کرده با آن قروت آب کرده شده، گوشت بریان و سبزیجات را همراه میسازند. در آخر به بالایش روغن داغ شده زغی را میریزند. برای او غذا یک وسیله آشنا نمودن شهروندان قرقیزستان با فرهنگ وطنش است. من همیشه از آن ناراحت بودم که درباره تاجیکستان و تاجیکان معلومات سطحی داده می شود. آنها نمیفهمند که این مردم چگونه‌اند، چی فرهنگ دارند. در اصل آنها مردم خیلی باسواد و متفکر هستند و من می‌خواستم در این باره به دیگران معلومات بدهم. دیانا باری اول به قرقیزستان 15 سال پیش آمده بود. پس از یک سال وی تصمیم گرفت که در اینجا بماند. او اول همچون روزنامه‌نگار کار کرده، سپس به پیش بردن لایحه‌های فرهنگی شروع نمود. میگوید قرقیزها و تاجیکان شبیه هم مهمان نواز و چهره گشادند. من فکر میکنم که از یک جهت در من یک نوع روحیه آزادی پرستی تشکل یافته است، زیرا از نگاه فرهنگی ما مردم کوچمنچین نیستیم و برای ما استواری مهم می باشد. در قرقیزستان من همیشه یک جسارت احساس میکنم، یعنی برای من قرقیزستان با جسارت، آزادی و یک نوع غرور توأم می باشد. دیانا دیگران را با تاجیکستان و در عموم با کشورهای آسیای مرکزی توسط موسیقی و اشعار، نمایشگاه و محفل‌ها آشنا میکند. در اینجا او آثار زنان هنرمند را جمع آوری میکند. از این رو در این نه تنها قهوه‌خانه بلکه مکان است که هر یک گوشه‌اش از اشیای آفریده مردم تمام منطقه عبارت است. ایده یگانگی در روی خط و یا منیو نیز دیده می شود. ویژگی ما در آن است که از نگاه ما غذا در آسیای مرکزی نه همه وقت تنها برای پر کردن شکم است. این یک امکانیت خوب است که مردم از طریق تاریخ این غذا و طعام‌ها درباره آسیای مرکزی معلومات بگیرند. دیانا از آن خوشحال است که بیشکک و دوشنبه توانستند همه بحث‌های خود را حل نمایند. و میگوید در دشوارترین زمان‌ها مرکز آنها یکی از کمترین جای‌های بود که دو کشور را هم پیوند میکرد. ما به نزدیکی در اینجا یک کنسرت بزرگ راک را با اشتراک دو گروه از تاجیکستان برگزار کردیم و البته آنها همه شادند که نهایت شدت پس شد و ما دوباره با همدیگر رابطه را برقرار داریم. من فکر میکنم که این خیلی مهم است. دیانا اطمینان دارد که در همفکری ملت‌ها قدرت بیشتری موجود می باشد. وی با یک قرقیزستانی ازدواج کرده دو فرزندش را در اینجا به دنیا آورده است. بنابراین بیشکک را خانه دومی خود می داند ولی خانه یکمش را هرگز فراموش نمی کند. و بنیاد اطفال سازمان ملل متحد میگوید در اروپا و آسیای مرکزی تخمینا 3/1 کودکان در عائله با خشونت جسمانی و نزدیک 70% با خشونت روانی روبرو میشوند. در این باره در گزارشی نوی یونیسف ذکر شده است. روز 14 اکتبر دفتر مطبوعات سازمان ملل متحد نوشت جزای جسمانی از ترسکی سر کرده تا لطوکوب نسبت 30% کودکان ساکن این منطقه روا دانسته می شود. تا 69% نابالغان با خشونت روانی مثل تهدید، تحقیر و پس زدن شأن و شرف روبرو می‌گردند. دوستان عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی. تشکر که ما رو تماشا میکنید. اگر خواستید خبر و گزارش‌های از این بیشتر رو بخونید یا تماشا کنید، سامانه ما آزادی.tj و آزادی ویدیو در یوتیوب در خدمت شما عزیزان است. صفحه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک نیز فعالند. تا برنامه فردا خود را ایجاد کنید و خدا نگهبان هر یک.